kršenja zakona i ljudskih prava ili su izgledi za demokratski iskorak iz ove situacije povećani činjenicom da se uzdrmalo i vrhovno predstavničko tijelo građana naše Republike. HSLS je pozitivno ocijenio raslojavanje u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer je ta stranka, koristeći veliki nacionalni entuzijazam hrvatskog naroda, iskazan i u prvim demokratskim izborima i u Domovinskom ratu, iskoristila za stvaranje ponovo jednog modela partijske države sa svim bitnim obilježjima koji partijsku državu karakteriziraju. Oni su pošli